General Brice Ngwema uyoboye Gabon ejo yagejeje ijambo ku gihugu hizizwa umwaka ushize ahiritse ubutegetsi bwari bumaze imyaka 55 mu maboko y'umuryango wa Bongo. Abasesenguzi bavuga ko ingenda maze imisi akora mu gihugu agaragara nk'uri kwiyamamariza amatora ya 2025. Jacob Zuma wahoze ari president wa Afrika y'Epfo uyoboye ishyaka rya Umkhonto wesizwe yagejeje ijambo kuba mushyigikiye mu mujyi wa Pietermaritzburg nyuma yo kwitaba urukiko. Urubanza rwe rwigijwe inyuma. Muri Nigeria baritegura kwagura ingendo zikorwa mu mazi hagamijwe kugabanya amasaha miliyoni z'abaturage bamara ku mihanda bajya cyangwa bava ku kazi. Muri Kongo impunzi yajyaga icuruza amasabune n'amandazi ifite umwana wakize ubushita bw'Inkende ubu agaragara nk'uhawe akato kuko nta baguzi bakimugana. Aminata Tiamu ukora injyana y'umuziki wa hip hop muri Senegal arashishikariza abagore bagenzi be kwitabira uyu muziki urimo gutera imbere mu gihugu. Avuga ko iyi njyana imenyerewe cyane muri Amerika idashishikaza abagore bo mu gihugu.